ألم تعلم يا ريانك ما توا أن الله عند الله تعالى قدير لا نيان يني على كل أو شيء هونسو كهم دمغا أما كنتو أنا ده كنتو كبرنا كيتي غريندي haragunde awa kite dugunde ken su lani en wonde alla garo hon su bane anga saukenga aga ne himbe ko tabe gebni wali man gawti kenga ngana hoyin bay hono abarajin gabe ni awa agulin nan ne hono hanano hilanin sumbana hono an takarne yimme qari akitin dano yimme qari bismillah alam ta'lam ألم تعلم يلي أنك ما توا نجى الله تعالى كم بدو مرندين هذاني أرو كم مرندين هذا كبير مرندانا أبي سكون يعني مرهون دي أمن يجلي أيوا وما من ولي أمن يجلي بيساني أنكون دعاني الله كينغن الله تناي ما دي مندانا كيني أتهلنا على الولي الله عندك قصو ما لكم من ولي ولا ولي يعني دي مندانا بيغان تنتانا نصرني كو تنتين عندك كنتو آغا واغا خاني ولا هيمبني كنتو النصر هينغا ناري أنو هيمبني غو ميك كتني إغوان دي منا كنتو الولي على مقنني أنكو عندك كاني ما هيمبني غو نامو إغورنا غا دي ما كنتو النصر الله دا asirin ingi kenni ko hillahi hindi allati ike hinga naranga di manana tinden dam ma himbi garwa dangi ni yimi halle di mana laten tam ma himbi garwa dangi ni ke halle la manja wala malja min Allah illa ilayh ngosembene kelindo Allah na ay an semena yimi kenin kisindi Allah nange masiba illa أي ما ناقص دين بسم الله أورام تريدون يلي كنا على مرنيا أغان ترندي ناغا هارنغا ويمغمي إلى موسى ترندي أغا كاني كن يلا غدوا موسى سرون ترندي غبو هل صوبا كوكا جبهين بيا دارو إتي موسى أرنا الله جهرا الله كوي أوي مي يغران لنا كوني كم من تلا آخر الله فارد سابانو دي بسم الله ومن عدي يمبي كين عندك كافراهم براو تيتون دينا كين كمان إنسان كو كلين نغانين عليه كلين نغانين أنا كين على تاتين يعني دي تاتين ديكا ينكا ساسين غنو خنغرن تونغنو غردون غنو بسم الله عدي سرقاب كين دانتا يلي كتابة دونغونونا يعني كيني iga here nu benu kahana nyana yo honsu nyana inta islama gumunda igo dina ke bondini mo be gilli ke kota nga gara here buru be nya ay wa hayke wa halum majara har lenki here bure nga be nyani ma jimure aselanga angin dasi mana hoy iwa nyana himbe sabura kumbani halle na islamin dinan bonda ma ki hay gilli islama gon so balla kenye ikenay عمار بن ياسر على حذيفة بن يمان بيرا كبي إيجا إيرو الله فاري إيجا ساعة بكا أهودي كجانينا وبين سوالتو أهودي كجانين مانيا أو هوي همبي إيجا لونغ مغسري أو كورين كمال لونغا أيوة إيرو دبنو عندي إيرو يهودي عن جمان وهاي مثلا إتي عمار بن حذيفة دعاني kuma ko na ga dangane nan di yahudiya dina nyasirin ni himbe ga di yahudiya dina ga kenni bataran pinye o ma ka gada basana muhammadu kalliken da tungui ima yadi jaman kalli nan ka hu awa ko ni
ti ikyo gajangi nyana ido Allah wodome nga anya kamo udi kotanya kamo adu sere masla ranga anda masla lemu masla ngo banga hosu kama ida kekoni saban ko hulida ita uranga amma ruqati dangani nga qatir ndini ay wangari lahidu gurje kana kamo i meti tongu kengari ngeni mo bro aywa di basinda di kebirenga agay mekiti de ngi lahidu kini muhammadu ya ntabba kada batte minga ankara lahidu ki kanta gurjana tangen turija Huzaifa qati dangani ngi qonu dungeti alla bane kamana gunga ngi dungeti dinan to wonna nya salama go dungeti alkaba nyin qiblanga parce ke waqatin da ni likulli hadin hadathun kira ni kimba kan yille en bare ngono alla fare yille katabatul muqaddasiya ayli kata alkaba yiwa na ke kwan sai ni ken kota kingo yahudiya mutembini ndunge ta yin qibla na alkaba yi qur'ana ndunge ta kenna nyin kana ngenga ndunge ti mu'minanu akhinunga ndunge ti mu'minanu agaunga yani ndo himbe ga islami bane kinye ninga ringa ndo himbe go mai ogo habe ogo hawanga an ga islamiya an bitin sire an sire kini ga kale isage ira maslam bugu Allah faran dangani Allah faran di dangani a ta ga da khairi kita koyi ammar anda huzaifa aga da khairi kita wa aflahatuhuma wa aflahatuhuma aga da taqdar kita kibla ki ayayan lo kin khairi Allah faran na kusrin da tangi mu khairinga anda sara gore kita wa kin hisre de kila ki aya yanga wa kesun here nyi go surum bugo ni mobe nga alla ka ku ya rajabu suren kiniya bismillah wadda kathirun ati hukabiranata illi kitabe dungonunga igan kata ngun islaminu sagandini aga tongundem palle na ya kahirinu ya حسدا من صبر حسده من عند إن يوم كبركوني من بعد ما تبين الحق لهم إذا غني توريدا دي كمبانان يواتو الكتابين آخر لغاني تونغ ومن غير أكو مغوبي يواتو تقيم بنو إنتا مندا كومي تقسرين كي الله كمبانان بسم الله فعفو كبرنا قي أو قياهي مخاري تقولوا وصفه قمغي تورو قبل بكي تورو نمغا حتى ياتي الله قاتو كم غدي مع الله غري بأمره تي يا مريين ننداغنا هيمبينيا قاتو كل إن الله تعالى قدير الله نلاني ياني على كل شيء ونسو مغادي هكذا كسلام غني مصلحان ديننا أرون نياهي مي مغا دينا أرون نسرو ميرا دينا كما الله واكونا نندي كنا قنني كنا مفسدا غني iwa mun nan bugu dinan kama akin su komandi ara konan sa kama I togononga magi tugati torakeme fa afu gemurani I togono magi tugati kallekeme yani magi hasida igo ko hobure be nyanga sa maga kemme tugidi kembale oy mi de harenga nan tan wanga natal asunya bani donc Allah faran ju kuhti tambatu wenga لا حتى في أشد أعدائه حرق قنن قم يهودية سيزا بسم الله وأقيموا الصلاة كين أنا دنجي خري هيني تقولون قمري قلم ميتوا قرصلين دومني إسلامنا وآتوا الزكاة أغنى جاكن كني أغنى ذوهم بيدي أغو كن كندنا أغدو كاني اللي خير نونسو يتجدوه أغو كن برين نودي إن الله الله نندي هوسو إن الله تعالى بصير دقران دانا يني تهونا أغو كن قولين أغو هو ولندو كاني الصداقان دي قاتسوني أو جاكم بالي ango himbe walandu kane nahila salle fardam palle khairin no nesu na warandu kane kenni minne la khara sirega ne himbe nya la khara
Allah dangan dunari anda kinya warandu kane na saw kumbani waga aywa waga halle ngana qaso lemunda amma kin randu kane de na warandu kane ne an gar himbe Allah jatin sabura islami dunari de anda kinya warandu kane Allah tikinga logo mo tajidu anga barayin inda Allah يعني نقو الله مغا نقو بيغندر الله مغا أورنكي إندية مكانة لا مكان الله غنزر إن الله أورني أنغاني نقو بيغندر الله مغا إندية مكانة لا مكان لا مكان لله في معتقداتنا الأشعرية وأشعرنكم مغا نقبان تخلق انت الله dikin Allah placinga ana nomba ne yayi Allah no kusu bismillah wa qalu وقالوا أتي أيوائك يهوديا نمتي لن يدخل وانظروا أرجنة ما كان تيم من يايكين يميغا يهوديا وقالوا أتي يهود نصرا نقتي لن يدخل وانظروا أرجنة ما كان تيم من بيكين يميغا نصرا تلك مدينة يهوديا نكيكو نصرا نبنو نجرانا كونيا نكيكانا كوني إلى ميني فارين جوندي للتناظر kini qaida nyugo ayino aya srenni aw to mum bangandi ni masrebe ganda nya kanun goti ane me kutahidi himbe go kempitu isoro hilli mi soro siki ina me yoqrayni be sunarati dalleni hujanga woni kini al munadarat bayna kenya na jamamba ka samedi sirazu wani jamagumiya an ngani kharamo ya anda jamanyeni keni kallengo karle munda keni kallengo karle munda aganda baka kata me aganda kini meya bo kun kana debendi iyana jabane ndi alla garu agina maniya al istikak yo kasini me asare ndai yubira gilita hana pour kenna maganya hunaka al munadarat am angendi kondu keti kondu digamu ko hilanda me kitana kebringa ana me qurayndi ala mar'an min an-nas nge kallin dallin ni kiyaye ahujan ni kiyaye ya haya man haya an bayyina himbe go birni ti hujanga anaya besu jondi himbe ka hujanga o kala ana kara besu jondi himbe kallin nan ngari bo anako kebira kiyani sababanga dunare gahe hasidi gahe anga walli amenu ay mo gilli an kalli kan tonwa kinga nya bani ay medi seru su ko mande o sun ka hona kenya in al munawara yahudan wa nasara ila kemmi nyugo Allah faaren jondi a jomme na gane awon be suri qallen tiga nangi haqqadi mi wo arjana loy nyana hikran ala nafsihi o ku bani allon arjana di aya nyanka na diga meke sere o dangani bismillah allati ke digame amaniyo kiani sunnata garantenga yahudiyan na gennata tungunta di nasara ngala gennata tungunta di donc Allah faran kallenga himbe yi kin Allah kallenga awni ken ko daga ni ya rasulullah an gennandi su daga ni agalli burhanakum taqaddal bangandenga aganda yusadiqina tungundiya na ku kullunga al asabiyya nan diga killen pasa on taro kenga dalle be ga wono ti yahudiyan bani allono yahudiya akoy nasara dalle be ga magatil saram bani allono akoy ona dalle nyamunda o so kafa ko nyabatuno dalle ga makita e kebriyan alla da akhiri amaniya na ta garantanye bismillah bala na'am kutana worono man yemme be aslama agari wajhahu dukini Allah ta'ala al halikin yemme Allah banina o yemme gani falahu ke kaman ajruhu barajinu ngada gani inda rabbih Allah nindi wala ngana awar khawfun jannai kanu yemanya alayhim kunyemmu kamma wala hum imanya yimmenga yahzanuna la gara iga wosuno hakada sere morno himbe gaji yahudiya
imbiga tina nasara aha yahudiya arjana lo yenyime gilli nabillahi isa gari aga nasro mo antarno gari aga mabukendi nasara an kallen nyime gilli alla farin gari aga nasro mo aga maro alla farin killendi nani khirne ngi antarno ibrahima siraw sirango dina o dina de ango awa jamao jamo de ango diga kille di aljana lo yin sahare nan dukin allai o tikenda al islam ari kinyi al islam nan dukin ni nan dukin allai ari ya gallaqo go man sawuda ba ya gallaqo ni suhum po urgindenga angara nya gen kin himbe ya andan du sugin kinga ken wuda ga tan islamiya agen duran pita no kari agati himbe wo yigene kina nyi gandenga agati himbe wo minni kina minni jinga agati irame be worono kina lo kallenga agati bati be wo nyana mo be kina kallenga ki gare haqqi ya nyagini kina kallenga ki qobendambe ya nyana kina kallenga ke sehendambe an konni kina kallenga ke gollindambe ya nyana fa anyi me tandu da al muslim ndindu kini angenda andu kini angara andu kini himbe annat la gare annake futu illundi ke koni anke mbara andan kallen ko kenya ambara andan kallenya andan dukini la amanduki nasaran lawtini aro yahudiya iho qogonde ahanjo kundu nga ati wa huwa muhsinun bi ma'ana muwahhid angaran dukin nan Allah banda Allah ni bani amma yahudiya antano muhimbe ni mushrikiya uzair ibn Allah نصارى انتظروا مهم بين المشركين التسليف على النسي كوي الذات والروح والكلمة قسكي الله باناني يوا مسكين زرع الله يوا مكان الله يميوا إيمي مكة تكنتو نجانغو سرطان to kibrin an gati Allah dukini an fiti muwahidiya an tan dukini an wunyan Allah ban na wayen minga bismillah kibla an ganda ya kundu baraji nganda ngani inda Allah la gara kanu intano joten tan la gara de bismillah وقالت يهوديا قتي ينكي مناظرة دي النصارى مميا أغا حرباني كما وقالت النصارى كم وريني لس على شيء نصارى إيساوي مع كتابين يمغا أنكو تكون ده كما إن كم وريني أنكو كافر أوتي إيسا دي كتابين لأن إيسا شيء عظيم وكتابه شيء عظيم بسم الله النصارى قتي yahudi ammanya ago harbane kam ago jatene kuma kin wureni kunta musa hidi inta kitaben fidi an kana yin musa shay'un azim kalimullah aktabe tawrata shay'un azim malika marako aktabe kina differencing asa handen yankine wala handi kutun qalla warni koni ana sahe musa qallen timmanten sa handen yankine asande ngoti laniyen qalben da dabanga kenni ho gore de kenni ho gore bismillah wa hum angana yin nasara ado yahudiya su yatluna ibi alkitaba kitaben qarana de ke kanti kitaben di aw tawreta di nandi isa worni kitaben kini atwan injil maulamin worni kitaben kini atwan qur'an an kenti kunta hukama awo injili di musa dange aktaben to ni tawrat maulamin worni aktaben to ni qur'an an kunti yahud nda hukam an kara de an ati magolliti kitabin ga akonni kunni magolliti kitabin ga bismillah qala alladhina adi yawa yim munqati kadhalika kim moya لا kubenu يعلمون ganta do kunka awa kunka sehe مثل idigame قولهم ke meya kenni mani awa hilla kapan kunkati kulli zidinin laysu ala shay ko ga wotini allati asugare an islamiyo an yahudiya yo an nasara allati
ada rakira kammo kon Allah wari kulli tay kun qati sira su godni Allah ta sugare usna gare sa Allah kun woni dakarna la ida ngi yitu bismillah فالله aja Allah taala يحكم ana rikidi بينهم be sudo me daga ndini sigen godanga hodi kanu tagonu nganya digo be so gidi kendi dinam bindi kale be sudi khallede ngalla gara kota Allah tuwin as-sabur al-halim sabarin do munye be ga wari yere iwo be sudu ko agama me kita ho illa gara ne kinya ga bundi bismillah ومن yimme sumanya أظلم agan tunyangundinda Mimma- dina yemmenga منع مساجد الله agar Allah misirun kaba أن يذكر اسمه in Allah togonko Fiha- awa misirundi وسعى atlaqari agolli في خرابها misiden guruja yenni أولئك kummagan kuto buru ما كان لهم amanya ku kamanun dangani أن illo يدخلوها misidenni إلا ma i خائفين kanuntenya لهم خزي ati yaguntaxungo ku kamanun dangani awandunadi ولهم عذاب yangan kate wo idangani الآخرة awalla kharani عظيم ken qorenni misirenni Allah dingiranye Allah kabe gawo munyen kamma kenni misire misire kamundun konungo misiru nya walli munyendi koy munyendun konungo sanu ngalli kamundu mo be bitede yani wo qur'ana noro ya wo munyen sura magana serebe ganda yelin kompe me sigindi Allah da munyendi miside ya Allah na kompe taganda arjanna di misire kurem pakati deben silama onda kairago atindo misire nye indari debenga indani misire ngono bane kebidenga ken kite mo ken idura migra salli qirqane mo bane ken kite mo ken idura donc silama on tag mo jingni misire nga silama on gonda mo ngani misire nga e sabra Allah ra begu ndi kote serenta to nyangundinta serebe garam awa misirun kaba nanti Allah maka hinkwadi aga here sunyana misiren guruja Allah maka hinkadi sere maka salladi Allah maka hinkadi Allah togonna maka kadi ngo zikirin konni misiren ni kenna maka nya wasa'a fi kharabiha nan golli agurja killundi na pandi mutuna karabakano aro sagare kinna yiwoy awi ta'til mana here ni wona himbe ga wa ajman sankini kinna yiwoy ayanga konu di kahirun nyani min ar-rum al-masihiyyin ken kotanga romenu nyani chrétien nyani ken kotanga ila bakli muqaddas gurja kenda ni bakli muqaddas na yahudiya ni kitendi ken kotana aya ngorni kan alif lam mim ghalbat ar-rum ni me l'empire no hilli ni me ken noko kata sikoy byzantiya ar-rumaniya arab byzantiya al-farsiya ken mo bani yani ga hilla kapanu ken ko danga aywa alkawani ya honna gudi allati ikun tasdiruna ri mi kam genyime ange di hona am po himbe mi anta ko warna ri mi amul hadibiya ir alla faren kabak yin alkaba ya anna muhallatu umrana ke suni sa'yunga li takhribiha بس لمقدس أكرت جبي بختن صاروا عرون رومنو بختن صاروا قلم باتي أكيني مجلسي نيجي ببتانا باب لين كنيني
bagli ma kan so ne gilli nabila sama ne gara taga jakka banan taga yake amala hiya maslam ngo non munyini umar ibn khattab kiyendi amala hiya makem pakati Allah hiya kendi tan kabbi alo sino kabbi kinga kinya gari hari soba yiken tambe ban yawlo ogi hiba nen kamangabe antali kwa bay ni mo kana sikana mushkila yahudiyan ti kunya honi nasaran ti kunya honi islamin ti kunya honi yahudiyan ti kunya honi hunaka ha'isul buraq nasaran ti kunya honi hunaka kanisatul qiyamah اسلام ننتي كونيا هوني هناك قبة الصخرة ندعو التاريخ جانبا مسلم نيا هوني هنا تاريخ مرتاتنا جنا يهودا ولا كتجو دينا نيابتي حائط البراق المزعوم أو هيكل سليمان المزعوم دينا بينا غراكينيا كين دينا راكوي إيسا غنداري بانانكم قلني مالي nasara ngati kunya honi dinan binya gara kinya kanisatul qiyam la gara ko dango kinyene église ni wono hari alhadi kin ko tanwa yosalna di la gara ko tangu yana nonyi ala mu'taqidat an-nasraniyya la gara ko tangu yana ke église no kunyi ke église o kurekerno dina nya gara kina gai donc angu nyime dinanti mawlamini gandare bane isa yimeti ورسول ياتي من بعد يسمه احمد دونك انكو خلينا نيمي باني كيم لا خلينا نيمي دينا نيغرا بوسي يهودي نغنا كينا غاي دونك كين دينا بي باني را بوسي قهرين لكن الله فارين هناك قبة الصخرة الله فارين بو مكة ننديغا سين سيتي نوني نان سالي نوتي اند بي نيموا نا سيغا مارين سيغيندي نو ننديغا كاموندي كيم بلاسي ميسيري ngolo kebra ken dinan bi yana kin islam nunga kanga mushkila ngakedi me daiman ko dinanu siki hillo ke ho ma khireti me isuka ho ga nambra islam ngane na islam gunya kullenni awwala ngalantenni monen tari tambotu entadi ahay ayonu binu ga dangi sa ina tamotu na me yahudi an har bane kamma nasan har bane kamma he tambotu ngi me ya هندر أرجعنا ما يهودي هندر أرجعنا ما نصارى كنت مدوق يمي مسلم ما قلت إسلام نندا خما كم يكوني قد أتمنى تي الله أرو هارون سو أرو النبي موسى أرو كتاب سو لا نفرق بين أحد منهم وأنت حتى ما يرون هو هنا كي أنت لمن دوا ما سو توم ما باني وبيا سو توم ما هيلو كان أنت لمن دا لبيت المقدس على كين تنكبل وسينون كب على كين الله يعني كين دنجور سنة غري كين مقام باني جرنو غري لنجي إسلام من دو كريشين غني كون كونو مسيبان سودي إسرائيل لو كمانا هيرن دبين سنيا نكون بقتي بكانو ني يمين كتونا جودنا سري هو غري كتير بيرن هو يا كين إسلام بوقاسي كين كريشين بوقاسي ما كنا كوندو kem balawal jugi ne bakon na nyem boni na boni nasiri ya yite yawo anya gide yawo anya gire yawo anya ka yawo anya qabru yawo asu bismillah donc Allah wa konni do seren tat yongu da sereya angara misurun gaban Allah hingadi anga golli misure ki akara yendi nangu yahudu ta kawarna di sire suga nya sabui anga okinyana anta kawarna di anya islami yawa anya kenta naiwa bismillah walillahi al-mashriq ayya Allah fa sallam ala yille ni jonkoy bati muqaddasiya halle khara yille ni jonkoy alkabay aya kiri kem pakati yahudiya nun ni islam nun boti burnu i batalan kan nun konni
dina yimme jonko ira banen tay o ma ko to he aga jonko inde ya bajli muqaddasiya ata gali alkabai jonko ya hana nga sai ka ta gare kuma ne khaleni mine wuslami la hundo yokun tampindini ani kimo godi mo ke aya yanka hina na idga min qoso hina kitab la goni wala ngalekini bismillah walillahi al-mashriq ade kimbakan awan njonkoye nam kimbakan jonkoye batiyendi anyana Allah yada wal maghrib kimbakan jonkoye batiyendi anyana Allah yada Allah ganda bangai be sugandi fa aynama dingira ide wallu aganda ga jonkoy non nan salliti Allah ya mariyenga amma wajhullahi ha Allah jati ngono noko Allah gati kharaga jonkoy dore ya gambati kharaga jonkoy no Allah wono Allah ntakre kana tin noko bane to agala noko be kanda de kinya Allah da himbe galli Allah rakenda barta nyime agati Ibrahim bi agana ga jonkoy alkaba yi kinya lunga da agati kharaga jonkoy batli muqaddas yi kinya lunga da agati qassage kata alkaba qari o kinya lunga da mal islam on hi won ngana hi go sabuda parce que na sabu ya muslahan dinan yani arum me nige nden dina Allah farin garin Madina ora ko daru Madina ko hanka gumo sembe gumo tuanu yahudiya yani e kun ngane batini ni jonko ni batini muqaddas yayi ku sabura na kuyiya osuna do Allah bane nyi batini muqaddas ni osunno ku dare nyi kebrenga muhammadamini andan siru qara'a jonko batli muqaddas ya gan salli alkaba ningi Allah ya hoyi batli muqaddas ningi Allah ya hoyi qara'a jonko ya gan salli kinya sabuni aho domini meya iranya kem mogodi nga yahudiyan la sanqiti muhammadu wori kunya batte idinan di shari'an di alkem bi tongi an hindon ngoni kanun suni ka bane aka man su kaman bane aiwa iti in salli ni jonko batni muqaddas ya ta sun Allah khalli nga ado dinan dama awa ku khalli da khalli aswan bana anu ku khalli yari bana ke sabuda Allah farin ya mare tani jonko alkaba kadi ke nganya iti muhammadu woni ani nyingili munya kama himmina lu ngara ko tabe anaken ki serunda kotai kundu kuma ni ka kalni hangai yo Allah kusagara digamen qosi maka muhammadu li sedunga ni jonko kimbaka nyeti Allah wono indi jonko tenken na nyeti Allah wono bismillah Allah ta'ala yurubayin tunganye to anan yene Allah himpiti hikran ala ahdin noqbane he bambane he anga yanda me kabe donc yuruba yin Allah maka li renta maka islam maka kini ayo bandenyen en sabu Allah dun gondi awa anga sal do bangi ya aw sahana ngairo ya mari ono jongo no kubane ya mari batu yin wa sabuni o kunda manatu de dangani sallin anna jongo qibla nga ya mari batu yin ni mani sabura ay serun da sabuto Allah hayra ko sai koro bangan suya nga sallim masaha na yi an andu mo gondi an ma jonko alkawa bangan bismillah wa qalu ati nasaran lu yahudi anunti adu hibbinu gati malikanuni Allah ren yagarenga ittakhadha Allah wasuti Allah ran lemme tigiti malikanu ay wa aniga yahudi anti Allah ren minni uzairu nasaranti Allah ren minni isa ay wa hono wono banu madlaji kunti malikanuni Allah ren yagarunga bismillah sinnahu Allah dangani gillembiya bal awara honsu Allah dangani aga kampatunni ada honsu aga munyendi aswa maraho aswa tagaho aswa kome aywa mpo marante kimbita yalle meede
mpo tagante kembita lemede nkome kembita lemede ko lemma ko katana kullun kamun don yin taga honsun asuni batane alla dangani mogobe alla ga walla muru ina himbe nya o kinyana itlaqil kulli wa iradatul julli ati kullu gawrahu gabenye kutananta tagawonundi maganta sirendo jinna nyadi jinna lo sire mbara ana kumbanadi ke sabra iriqi athaqilain ti nonqotum billi nani ga iya lo onda tagawonsu ya jatenga wende kembali tagawonsu ko hamande hillonti maka alla gati himbe da ina kenya na ayga fira kullun lahu qanitun hari kahiri sahu be gawai ausudni alla da aha akembe ga alla ntano to muhede sahu be gawai ausudni alla da iraye be gawa kannenga ayibati yinyana tehu be gawa tanda ayibati yinyana ngir itlaq kulli wa irasul julli atasu ngawrahu gabenyi hun binunga wadi kun hadamare min aro jinnandi kuma du bismillah badi'us samawati kam badun yere tagandanan yene walardi adunye alba at-tabdi'u yani an ta'tiya bi shay la ala misalin sabiqin kin tabdi'u ando hoy wolli amma me war no qusu angara sere Allah da kamuno munyen taga amma me war no qusu amma me mu no qusu agara sere bismillah wa idha qada amran kebadi'u andahim bi la muruna nti wakinyana fa innama yaqulu annama allawtini lahu kindangani kun nya fayakunu kimu usaganya kinyi Allah khalliga anda ko agari dawal tambi qore alo wuci qore la aga la la muruna kebe nyata alla muri ngala jongiti himbe nyinga bane kimunyana aha anta ko binan taw kafundo nun ko nide ay bal zalika kinayatun an sur'ati al ijad keni tora wanga yayi nandi alla ga la muri himbe nyana anya nan taw ko mi kafundo nun ko wuce Allah subhanahu wa ta'ala ari la muriyen dunkarayen tawyel laga mo da qur'ana ti mo hiliya sehebe gan taw o sehen suya ken kunya wa bi harakatina o nyogo nga himbe gan tawasi ken ni yaren te kena ya komi wa ma amurna li shay'in illa kalamhin bil basar o sehen himbe gan tawasi ken ni kun o golle be gan tawasi ken ya komi tawo ke wureni ikena la murna di himbe nya antaw kuma ngande kafundo nun kon ken wuce wal ma antaw qum agay go dubane ya ran kon wuce on ta Allah ma ko to ya komi ya gana ara akenje gwai o ma himbe gan taw o gollen suni ya komi بسم الله وقال الذين يمندين لا يعلمون كن قهنا غنتاتو كن كوي هلكفانو وند كن يرا الجهلاء لولا يكلمنا الله الله بيننا كن دا كن وتنا من الله يمي غنتا كنو دا تانغي هاريغا أو تاتينا آية من آية غنترينو يا اوغا كيتي اوغا تان هيمبي نونيا aywa manni kinga tanyana o tanda ngani debe ke lirentin ni gidun nan bugu yere sogoranta yere o kambale na ya sogoranga aywa o hinan gaba o da jaguni ma jamani latiyadi o la muriyen sun gesi o debende angane hare ya ku dabari hare kutu isanu do musanu do holgo ni beso maga kebe Allah yimina ko da anyani hare nga o gara himbe ni ko kennanya بسم الله قال الذين الذي يمن دالي كم غيادي مكان كون دانكي ديغامي او مكان كون كاني مثل قولهم دانكي ديغامي يعني دانكي ديغامي الله فارام بوتي مورا كيني ديغان قاسني كاير قاسوندا كيكو هاري قاسوندا
bismillah تشابهت قلوبهم adi kahiri qasindo kahiri kurumba asu sonu men yankaba so ambana بينا الآيات o kure ayan mbangandi siru dangani yuqinuna kungo dangana gonu yani hunda ayan na ayan mundu hare maga ta'annutun kenni killuran kota kunyi ar karambalawo kemballe aya bega kin alla farenga ango himbe mundu hokkin ten nam pasukenga an qur'an bismillah inna gutunganga ya rasulullah orang kianqi titunga بشيرا oranya ni sondianda nai ti arjanna nanya gongonda nai ti yimbenga ولا تسأل maga tirindindi عن أصحاب الجحيم baka yimbe dungonu magade aha igama tongundi su kebrenga idgaran tuindin ankin gollenya al bishara wan nazara bashiran bil janna nadhiran bin nar kebrenga yimbe dungonu koni maga kuntirndenya mi gama tongundi kenyani inna ma alayka al balagh imbe gan kamma kennik nyendenyi bismillah ولن ترد اليهود ya rasulullah annadu yahudi anta tongondini de عنك yahudi anta dungini anka bakangi magandini حتى تتبع manga ملتهم bati idina buregeya ولا النصارى nasara kanta dungini am magandini تتبع manga bati ملتهم idina buregeya allah sallama qur'an qaidan di ko hosu aganta surna halle allah ga nekin konni hosri ana daminikata allah bare ko hosu aganta surna halle hogure ande ken konni ana jon koyni allah bare nyime inni ken wuleni allah yakuna matma'an fi shay'in ma tamagi yemma nya sere suri hoyi godi allah ga himbe tan yana farenda awrin ki oy may tangane ten kutunu yiti ana joba garenga kibira yiti sugono iso tawande kutunde qur'ana ma huwa to islam ndaga mo wala ngala no yumara wasadi na buanyu ngula di pilipe na buam pakare nanti islamin koni min jan yahudiya min jan nasara ta buanyu ngula di ay aro gulindomi awo me sagon konni anke lawo ange magami nyingi ni ma ke maga Allah ta antanya na anga mara kalle gara anta munda bada anga ho ho nyana lan tarida lan ana qalat lan ya ibni amati law anta dugnatay shuf ma'mul qarafi hage rahmatullah alayh iga katime iga tana ho togono ara su togono ngala gari maniya hal santar de binya ma nikrel ara sukiniya na bahli men gini hay mbugadi على غير مني لن ترضى حتى تتبع ملته صدام على غير مني إذا كتمي كينيا على سونيا نجمان كيني يرا سوني ناسبونني على غير مني حكيمة وأودما إلى زوجنا كري ممكن بالفرد هم بيسوا بوه بيسرا وكي ولا نيون كلامي كوا an ga hohon yana na ya an kwani mari kalli kidi a gulin domiya kin ba ne an ga na hohon ya in ta dumina da an ta dumuni da an ga mari kalli kidi ala runu maniya ina an baka na do kin ba ne fa beso kundu beso Allah ti an tanya na farenda kina buanyin gulan nan tanya nan genda tanya nan da ya sabuni ku hilli sabura dunan panga bono sisa igototi ku hilli di wosiki wotni nda kwani gotoni parce watu igandanya mo garu internet ke madi kati bila gototi ku hilli qur'ana ri gotoni yang wadu ndike holahina ki aya ni yang wani gotoni ni gang kawati ni nta gilli kembere isunti nta gilli ke gamanya be keta gallem borew nan so koni dumunda angal logo ma alla gandar ki mota nay
yan ga bugu ti aya ke ai a haike Allah ti maulamini daga ni na nyi ko ni amari kallendi internet gi mu wodi kibir on sigi ki kama wa kanu kallen mais bil asaf malgré bismillah قل يا رسول الله إن تدعني الله تعالى كندينا كين الإسلام هو كين تيجي كين يتغني كندي هو الهدى الذي هو للضمير الهدى نعرف الله للتعريف وما عداه ضلال كين وري كندي أنت ما كنت إسلامه هو قاعد كين كين بدي كندي كين توني بسم الله ولئن اتبعت يا رسول الله والله أن ندبتي كافر نقول ينكل لغنا إذا كل كتكبيا فارن ترنا نيادي من غير قاعدة بيقول كنيا كما فارن بيجني فارن الله تاغندبتي كافر نسقونا هم بالله جاءك كنغرنا قلي تواغنا كبرنا دي مندانا تندندا عندنا قلي الله مسيبنا ما دي مندانا الله تغا كيف كوني فارن يلا an ga ni kalle ke wutu an yi halle na tunan ta sirehe de mandanan ta maka de mandanan ta maka bismillah الذين علي مبين آتيناهم وقرأ كتاب كني يتلونه كنا كتابك قرنا حق تلاوته أقرأ مغسرين كما ينقى مغبي يوا قولي نغا قومي أغا كيدا مغبي كنيمو أولئك مانغو دسرو كيان تغندي بي تي قرآن كي ومن أديم بي كينغا كافراون تي قرآن كي كم مانغو تبرو كن تيجي الخاسرون كنيني كسران تونغا يا بني الله سبحانه وتعالى إسرائيل قرآن نا قرأ نا قولي دنا خيري لا غير خيري الناس كده inta hokka pay wiya marni ta ya mariinga iwo hatune ta kabandenga aganda nyina be kini iwo sakai gongonden ka kemmo banani iwa manan tagasini muhkam ngani kebe yewo ken gollini mutashabihu ken to agun Allah maga mo kinni tilawatul qur'an haqqa tilawa Allah rakun tiga kini jama'i ibu habsha islamago a soro segiyani aywa tanji kilo soro tan nagati sira suka mandinga tanji kendo hillo kumbu habsha soron segi kumbu sham buhayra rahibu aywa ken taqin aywa ken taqwidi ikanan kinyi ja'far ya abu talib remme alla faren fatu remme islamago yo qur'ana qarna ko alla garim man kutum gobe keda wa kebrenga siresu gandam man kuto kimo godi kimo wanda wa kimo go tuindini sahaba nundi kre ma abdullah ibn salam ewa atu indini kendi kenyi yahudiyan qaramo hore nga yile na islaminga qur'ana aywa awana nyake laksinga ga kenni maniya nandu tugu nan sangati qur'ana mananga manandu tugu nan sangati akuni mogonga mana qur'ana selalliga nan golliti genga do kebrenga kenni kellak sinkai ni ken kamanen qana awa hiwan kitana khawarij nunya golle ni kiya o gollinti qur'ana sellanga inta manantu khawarijanu kunni ko himbinu ga bugu Allah faran sunnandi fadallu wa adallu isamu ila kumun sankundi basa kahira ulla qinga benni de laqube anga ndaro dai an kene kahira ko aga benni ayugoni serebinu go rigani ti qur'ana sellanga ar Allah faran diga men sellanga ke yuaddi ila al-kufr aw sirina kahiriya daru wora ayani yugonu koni o yi qarna mi agol lentan an nati Allah yanti aw qur'ana di nganya naga Allah kandi umma nya kare kini tasadamtu al ayati ba'dhum bi ba'd and ayanu yana me tampo
يؤدي إلى الكفر كون سنينا كاهريا ناسخ غادي منسوخ غادي وهكذا كم من الله فارني ميديغا موندي تواون إسلاه سوغو قرآن دي توانو غواو أقولين تاي كم إسلاه الله فارني ديغا موندي أقولين تاي مانغرارو مغوندا أبو مغونيتو كم بالله كاهري كله بسم الله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا إسرائيل رمو أن كنا نسمي الله نيمان بي نغرك نيمان دي أغا كما يا الله تعالى نغيرانكم باوانو حسنوني الجمان اللي منسو كما إلو هو غرم مني كي نغرا كينيا غرا كيني نيما خوري واتقوا يوما هكذا كوتاي لا تجزي نفس نيونكي غاندا نهني باكا نيونكي مغاندين هربانيا ولا يقبل إن ذا مغانا سالي رغنا باللي نيونكي يكين كوتانا إن ذا وقنجون رغنا نيونكي يكين كوتانا ولا هم نيونكي نمانيا ينصرون إذا ديمانا دي كين خنيونكي دمبيا كاهري نيونكي mumina kanjon ta na hana pasantanya na ime janko na ha ay me gollen ta maga janko ani du maga ngasati kinga kanjon danu kanjon ta kitana janko ana hetai na kahira onyo sering Allah akiyo kidi bismillah wa iz نعم كيان سؤال جانبي قصة أي واحد ملاصقا نابغين دي أيانتي كوتا كانوا كوتا بينيون كندا نيون هنا هربانيا كانيون أو مانغ سادين تاري كنا نيون كده هربانيا دا كانيون دين تا نهانا أيان كيو ما عندك آية وتو قم أكون موقع قرين كما في الظاهر كانيون دي أيان بينو وانا هم ولا كانيون كده ها هكذا كيف سوينا اللي دي القرآن الظاهرين تأثرين كاهرين إبلغنا أنا لكي يقول أنا كونيا أنا أولاً لا مريء يعني نيونكي كاهري عندنا هنا لا غرا نيونكي كأمين نيونكي كاهرين دانا هنا نيونكي إسلامين دانا هنا كين لا مريء كين يعني أدو كانجون أيانو بينو غورني كنا بانغاني أركم ميكتا nganga ne kya wutan kambenga alla yimiti kondo kun ayanu ga nakite kun ayanu ga nakiye anna kullu no mina indi kun ayanu ya ke wure konanda ma wonati iwo qarne ko yimme ga iwo qarne mo be donc golle mu nyati himbi sakeni kiyai azawai godna ngoldi qur'ana zahiringa tikara wala kany wadi be sikandadi ko iwo qarne kenta no qari sikanta di hoygo qarne hoygo bihinde ngana gondi may ngana sella ke bane utanga ma kembo bihinde godi de sikanta de anyi wesse hen no goni wuccinne at-tahabuq ngorni wal idtrab anyi me nene ngani merno hitakinga ba ngana ke ko ngana ke bane ngana warna ko mo koy gore ha ما حد لا قصبان النغني أنجينا كويرة كندو سيسا اللي كي عين وي كتكاني أنا أقول نعم هو التحب ها أيوة أي كن قرطين هذا محل دم قل نفسي كني نيون كي مؤمنة أنتري نيون كي كاهرينها نقول مراد kenya wadu aya bani suro no yuki bani di wa golle mu yati kenya wa kenya ne kana angara kanyo ne qata la gara dolong ne kahiri nan di kanyo ne la gara kota angara kin qata bani mu ne kahiri pasi aya nun da sabati ni Allah fa Allah sabati sallallahu alaihi wasallam بسم الله وإذ يا رسول الله أنجنا برنسما ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم كمان داوري بغا بكلمات سي
kelima dantan nuya kelima ya mari nyugonu aro kabandu nyugonu ibrahim kina koni tahananga ibrahim aw qaram nyugodi ibrahim wa izibtala ibrahim rabbuhu ibrahim kun muqaddantan nuwai ibrahim wa kungo kharankitundi ibrahim abrahim barahum ko suna kun monu me karankitu hili ko ni wono ibrahim ar ibrahim قراءتان سبعيتان كون سون قرانكتكو او انيري يغوي نهون وري بغا وري بغون ني لاسلي نيا نهون تون لا غارين تو بكاميدي الله سبحانه وتعالى ما كين الله او بانغي كين محالي ني الله هون سو تون لا غارين تو غيلي اغاما كي مو ndambe awreni alla da ibrahima gollille ma ko kuma ngane siren wure baka nga wa gollille ma ko mobe ara kemmenye ibrahima ku sawa na bange ta honun dangani ibrahima gani himbe kebirenga agara ibrahima nya kemmo godi a bange ta honun dangani di ibrahima to ndenya ni sire nyani iblisa agara ken gollille ma ko kemmo godi awana akoy taga honunga gindai awa agaw yagala mogobe ago kunga maganta kununga abange na di bulisa kembidi hosire garante yani kibla sire suna wari yankulani daiman besuo kewure bune no woni besu wadi alif lam mim ahsaba an-nas an yutraku sudan an yaqulu amanna la awon yagala ogati oto woni baane tangimewa la daiman allana akisengena na koy serunga hulani gatini kay mangu yagala hulani gani kay kembri ana khamo ani wa mahe ar ho yugo worni anga nay aw anda ibrahima qiyamutu arna onya kunduma anga hay mega aywa ken ton ko balinga daiman jarabi nyallini sirnan tawti kenga hinga dari anna muti hakariya inshallah Allah wangi min sawaba annabi min sawaba bismillah fatammahunna adi ibrahim quni ala sutimandi kunni mando maniya honuti hijim batiyuku namu wutiye aywa muzdalifan digaye minan sikke aywa mina digaye safado marwa rawangandu kontu kunyani naam kunna yugoya aywa laga khusuqusiye na jilla nugunendi nan kambendi sa na nugunyinten qesu na yongola nyinten senti na segenyon kutu na haqe ngure nyinten bogoti na lada nyinten si ar sunnande ar sitinyaye kusumayno ibrahima alayhi wassalam alla na kusu wara kamma ala kusunya na fa atamma alla tukunu wara timma ko alla gara munda ma mobe o kusu ni ibrahima ya sunnay la seren segenyi gilono yongola ngindi nyaka sante yintu suyi mo gondi laqen taddi sene o ibrahima alla ta ala kunya seren na sigi kundo mo kuna yugoy tanyi ke wono kenwo ku shariyandi ibrahima kenya tammu kunwo bara'atu sorandi at-ta'ibun al-'abidun kata wa bashir al-mu'minin wa tammu bane kenwo al-ahzab sorandi innal muslimin wal muslimat kata a'adda Allah lahum maghfirah kabungo kana fulah al-mu'minadi nawtu soran yimbanangu kata ulaika humul warithun bani ngo sala sailundi walladhina hum bi shahadatihim qa'imun kutambi alkaba khidmande
na ire men kurusi ina yi mesiri yimbendi an banin awa anda an koren nan bu an pawankandi hina awa babil tangura minna di yahdini rabbi ndiga shami nan tlaqare na hubbo gondi bakiya lemendi manal di kunga aw alkaban na kunga ke suni hokkotenye ala kulli hal ke su ko mande ibrahim yana ke sunya ke su qoteni wara sunya na timandi bismillah qala agaranya na timandi allah taala ti ibrahim dangani inni ngi allah taala ja'iluka kebirenga ngi kadange ibrahim nya kanange ya linnasi be su ko mande na kinya sawra anta kahiri walli himbe way ibrahim konni ho suroti ngi ndagi an nyime nga honda kahiri di himbe go ibrahim konni ay itini ma o ko akale ni ibrahim akalenga o ko no ibrahim bate nga tan na kubi nu nya hi ko te angari nya kembiri nganda kananga on kinanga bismillah qala ibrahim gara allah gara kiko ibrahim qati allah dangani wa min zurriyyati kembiri nga annan dinan kananga ko anna kini ndi ba kon ka hane impalle qala allah fi ibrahim dangani la yanalu ahadiya zalimin